Dobar dan, draga dica. Danas ćemo ispeći pecivo, kekse za Božić. Kja začine za to tribamo? Jaj, cukora, marmelade, čokolade, orihov, putora i mukja. Zamislili smo tijasto, moralo je malo počinuti. Ovo je ruljalo. Ruljalom smo zruljali tijasto. A sada ćemo izbosti jelvice, zvijezde i male anđele. Draga dica, keksi su gotovi. Sada samo još čekamo na maloga Jezuša.